Itu ke klaim lo ke dia phan karbiang lo kapacing bro saya mau ke deng phone penan klaim lo. Don lihat tu Narendra Modi ke Japan sarkar Sarvana Nasional ke Japan sarkar kalau itu selang cek penirusan karbiang lo kane penirusan Chin karbiang lo ke Japan karbiang lo tanah council saya lo ke deng phone Lihatum si alam kali akam sinalitum theklang lo. Don mal lihatum Chin karbiang lo lihatum Chin lo. Ye karbiang lo atau kamu kelele principal secretary officer sumden tenglak DCSP MEC EMCM MLA kelele accountancy arangan kali lihatum humilam tu. Hari rakyat Islam itu Islam jenama semen cincin jetham jen kati jogja tham itu cinta jangan itu homi jamlo. Last year kopi ini Islam itu nalang jen tenglok keluar jen tenglok kata nak kata Islam central government state government akan kerja autonomous council skim kelelean dane rasa kata lengia tham Kemudian itu cinta konsensi, Rusia konsensi, Morava konsensi lang itu hobi kamu. Kalau ada coba paham, don para ini atau ko rakyat coba paham, itu rakyat itu sekolah kamu. Rakyat itu kalau ada kacau pen itu lengket tidak lo. Rakyat itu pada musuh alam lo. Kalau ada kangkang itu Chin karbiang lo TDC dan channel itu antara tensi itu menurang kecil. Akhir itu dalam pulau Mahamaya konsensi lumsing terhadap kahai ada akhir kiponsi ini itu menurut konsensi Allah dan hari kita dan kesir kiabara keluar tencenggok sekolah lain tencenggok KPKP gitu kadang kasih makai tencenggok presidenan itu pada di skim central government state government dan kedengkonan skim itu kalau dah tidak mau don itu saya cuma sini lo karbiang lo AKP akan mikirin pun dia paham itu karbiang lo autonomous council MOS APK tenak AKP karbiang lo autonomous council plan budget tenak AKP saya ingin untuk kedengkon tenan tu lalu tentang sini itu special package Assam government Dr. Himanta Biswa Sarma alang finance minister ke doba mahot nonda dobamlan alang ini tumpang nang ciklo non dipua income tentenok dipua toar improve lo kadang kacetan kian kami ini tumpang ciklo jonijan thamang lo dipua orang sosial lang kapetan kon dia tham ini tim karbiang lang itu isi secara elo dan mang itu kadang ini dipua stadium dosa cocoknya bangsa muka stadium kita dia cocoknya pematasi non diturunnya oleh kawasan kos kasa kapatu kapatani pun apa bukan kiasan kisah masuk zaman Jerman gomide keman asal dasari karbiang itu kawasan kantor kondia kami itu along China konsensi hiring minister dan special package 260 crores langsi along China konsensi uti cek akan kami itu non-kan klaim kondomlo dan mari itu attention tentenok attention hall tentenok indoor stadium tentenok gallery tentenok KPKP sayang dan kede so uti cek akan kalong China konsensi ni sumdeng sanok don mari itu itu handbrake dan itu hangban lagi handbrake itu handbrake aman kecil lagi itu sistem movement tentenok CDS KNI tentenok UPS tentenok custom KSA tentenok senana dan subang siatum inilah sopir tentenok alang itu apa apilili alang itu apilili handbrake aman alang itu
Ini rasa presiden kita badal suar siapa wafat. Asam government dan tinggi kita hamsi. Anotina familia fat. Haro pira. Probna tera pira familia fat. Lak pro kiti bondi ka familia fat. Ini tu asam government dan itu tinggi pada dan nama itu. Tapi dan nama itu. Itu hempek kahangam lagi. Hempek lo mesti star lagi. Hempek lo mesti gington lagi. Hempek lo mesti itu songam lagi. Lah hempek ke farmanten. Lagi ni fisik sama menakan. Gondrak sedang melakukan langkah semua. Kasih berikut dan semua handy itu. Kasih pira kan lagi dan nama itu. Itu kasih jika cetahan. Central government, state government akan kerja. Apa nama konsep akan kerja Allah. Arab kedoan, ham harakong kedoan tu, tinggal cinta rasa, angisi itu hempek langit itu sudah terham, tapi dia pindah sini. Indian prosedur, kita punya kata lama langsung ini, rasa alamat langsung ini lingkar angisi itu hempek langit, Bharat kateria orang berkata, artikel tu pura itu langit itu sudah terham, tapi dia dan langit itu. Ladies and gentlemen, respected speakers, my colleagues, honorable executive members, honorable MEC, respected DCST, respected President Principal Secretary, Security officers present here, and ladies and gentlemen, today all over the country we celebrate the 17th Republic Day, commemorating the day from which we become a sovereign democratic republic. We solemnly remember all the freedom fighters who since more than 200 years ago become their struggle so that we can be free from the foreign war. It was because of their struggle, sacrifices, that today we live with us here. India has come a long way since independence. Today we are not only the largest democratic country in the world, but one of the fastest growing economy. Ladies and gentlemen, the government is seriously working to bring development in every field. In Kargil, we are also putting every effort to bring development in all fields. To every nook and corner, in recent months, we along with all officers, including the CNSP, made a visit to remote part in Kargil. The first of all since independence, since the formation of the North Council, that is our first step to bring development to most remote areas. Ladies and gentlemen, we are putting a great emphasis on the development of roads and communication infrastructure. We are already putting them to connect all town and villages by road, all provide essential facilities like health and central education like road, assistance, etc. Ladies and gentlemen, tourism has a potential to both employment. Therefore, we are undertaking a major tourist development scheme both in Kargil West and East Kargil district. We in view of the ecology, we are developing the eco park in 7 parks in Kargil. Yesterday we had the honor to have Honorable Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, in charge finance PWD chapter, NRS development scheme including the Aberdeen Camp, Grass Center in Matipo, Jipo,
Sports development is our focus always. Today, we both are having one of the best sports stadium in Malaysia, India. The Kasai Stadium is now already hosting native international sports team. We have also begun a mini stadium construction in all the 26 autonomous council constituency. Immediately we want to start this sports culture in Bangalore. We also